Ibi wari ubizi se? Did you know that? Wari uzi ko mu gihugu cya Singapore kizira kikaziririzwa guhekenya shikarete mu muhanda? Igihugu cya Singapore ni igihugu kuri ubu gifatwa nk'icya mbere gifite umuvuduko w'ubukungu kurusha ibindi ku isi. Ku rundi ruhande ariko iki gihugu gifite n'amategeko akomeye, harimo n'ayagutera guseka. Wari uzi ko mu gihugu cya Singapore bafite itegeko rihana umuntu wese wihagarika, ndavuga kwihagarika byoroshye cyangwa se kunyara ahantu hatari muri toilette? Iri ni itegeko riteganya ibihano birimo n'igifungo ku muntu wese wafatwa anyara ahantu hatari muri toilette. Aha itegeko rivuga kunyara. Ntimumbaze ngo akoze ibirenze kunyara bwo byagenda bite. Ibi kandi binajyana n'igihano ku muntu wese wakwihagarika muri toilette rusange agasiga adafunguye amazi atwara umwanda. Gusa aho mu bihano biteganywa nta gifungo kirimo, ariko harimo amande atari make. Wenda ibi twavuga ko bikomeye, ariko se wari uzi ko guhekenya shikarete gusa ugenda mu muhanda muri Singapore bihanwa n'amategeko? Itegeko ntirivuga kuyicira, ahubwo rivuga kuyihekenya gusa. Wari uzi ko se itegeko ribuza guhekenya shikarete muri iki gihugu ryagiyeho mu mwaka w'1992? Gusa igishimishije nuko ubwo iri tegeko ryashyirwagaho ryahise rinabuza ubucuruzi bw'izi shikarete mu gihugu hose. Bisobanuye ko uyu munsi ushobora kugenda igihugu cyose cya Singapore ntubona ahantu na hamwe, yewe no muri butiki, bacuruza shikarete. Ibi byose ngo byakozwe mu rwego rwo guteza imbere isuku no kurwanya akajagari muri iki gihugu. Gusa ariko mu mwaka w'2004 babaye nk'aboroshya iri tegeko mo gake. Ibi abo bita gushyiramo imiyaga bemera ko cyakora abantu bashobora gucuruza shikarete zifashishwa nk'imiti, izoza amenyo n'izikoreshwa n'abantu bari ku miti yo kureka itabi. Ibi wari ubizi se? Did you know that?